iyicwa ry'umunyamakuru w'umunyarwanda wari warahungiye muri icyo gihugu Charles Ingabire yandikiraga ikinyamakuru gisohokera kuri internet cyitwa Inyenyeri hamwe n'ikinyamakuru cyitwa Ukuri cyasohokeraga muri Uganda. Polisi ya Uganda yemeje ko yishwe arashwe ariko abamwishe ntibaramenyekana. Inkuru irambuye mwayiteguriwe na Ignatius Bahizi uri Kampala. Polisi ntabwo iratanga amakuru nyayo yerekeranye n'urupfu rw'uyu munyamakuru Charles Ingabire kandi nabanyiri kabari aho yarasiwe aho kuri Old Kampala banze kugira icyo bavuga. Ushinzwe iperereza ku kigo cya polisi ya Old Kampala yabwiye BBC ko Charles yishwe n'isasu kandi ko bagikomeza n'amaperereza. Benshi ntabwo batangajwe n'urupfu rw'uyu munyamakuru ngo kubera yuko ibibazo bye by'umutekano muke byari bimaze igihe bizwi nguretse ababishinzwe nuko babyirengagije. Godwin Buwa n'umwanira impunzi ku kigo cya Refugee Law Project cya kaminuza ya Makerere cyunganira impunzi mu mategeko kandi ni wakurikiranaga ibibazo by'uyu munyamakuru. Ordinarily I should have been shocked, but I'm not really shocked because I think it's something that I expected and I expected byakantangaje ariko ntabwo bintangaje na gato kuko ni ikintu nakekaga ko gishobora kumubaho kandi ndakeka ko bishobora no kuba ku bandi banyarwanda b'impunzi barahanga. Impunzi z'abanyarwanda hano zifite ibibazo bikomeye by'umutekano ariko umutekano barawima na leta ya Uganda hamwe na HA bashimangira ko izi mpunzi zikwiye gutahuka. Uyu munyamakuru kenshi yambwiye ukuntu umutekano we wari utameze neza. Ibyo yatinyaga cyane bijyanye n'akazi k'umunyamakuru yakoraga mu Rwanda akanagakomeza ageza ahangaha kandi mu kazi ke yagiye anenga ibintu byinshi bijyanye n'ubutegetsi bw'igihugu cye. Ukuntu yatubwiye iyo niyo ari inkomoko y'ubwoba yagiraga. Rwanda was doing and that was the source of his insecurity. Izindi mpunzi z'abanyarwanda ubwoba ni bwose zivuga ko ibyabaye kuri mugenzi wabo bigaragaza ko nazo zitamerewe neza dore ko zihora zivuga ko hari bamaneko bazigenzura zimwe ngakaba zarashimuswe zikabura burundu. Nagahinda ariko icyatubaje kurusha byose no kuba mwirengagije yarakomeje kwerekana ko afite ibibazo by'umutekano ariko baramwirengagiza kugeza aho yishunguwe. Kumenya abamwishe byabaye nk'ikintu gikomeye ariko yarashwe hano isasu ni hafi y'ijosi kuri no gufa bita karavikire rihingukira mu mugongo. Mbere yuko yicwa yabanje kuba guterwa ubwoba. Natwe nibwo buzima tubayemo no kuvuga isa n'isa natwe n'ikindi kizaba cyatubabaje cyane kandi biragaragara ko turi expose hano twese nta mahoro tugomba kuhagirira isaha ku isaha twese baratumara. Ushinzwe umutekano w'impunzi muri HCR George Kukiwo yabwiye BBC ku murongo wa telefone yuko iyo nkuru atayizi ngakaba atagira icyo asubiza mbere yuko amenye icyabaye kimwe n'uhagarariye umutekano w'impunzi muri leta. Uyu munyamakuru yarazwe mu kwandika kuri website y'Inyenyeri hamwe n'ikindi kinyamakuru Ukuri cyasohokeraga hano muri Uganda. Umurambo uracyari ku bitaro bikuru bya Murago ariko igihe azashingurirwa ntikiramenyekana. Ignatius Bahizi, BBC Gahuza Miryango, i Kampala.